Nije prodavao svoje igrače, Leipzig bi ove godine bio definitivno favorit za osvajanje Lige prvaka. Krećemo od vratara. Riječ je o čovjeku koji je nakon 11 godina napustio Leipzig, a to je legendarni Petar Gulaši. I to je već odličan početak, ali obrana je posebna priča. Na desnom beku, da ga nisu prodali, bio bi Joshua Kimmich iz Bayerna, koji je upravo u Leipzigu počeo svoju profesionalnu karijeru. Na suprotnoj strani je naravno naš Joško Gvardiol, koji je iz Leipziga otišao u Manchester City. A na stoperskim pozicijama su dvojica ponajboljih francuskih braniča. Novi Realov igrač Ibrahima Konate i Bayernov Upamecano. Obrana je brutalna. Vezni red je gotovo jednako impresivan. Počinjemo sa Konradom Laimerom. Austrijanac je iz Red Bull Salzburga došao u Leipzig, a potom napravio transfer u Bayern. Ako pratite Bundesligu, Premier ligu ili La ligu, zapratite me da vidim koliko vas ima. Uz njega bi bio jedan od ponajboljih igrača Premier lige, Dominik Soboslaj. Na poziciji desetke bio bi ili Xavi Simons ili, pazite ovo, Dani Olmo, ali ja bi prednost dao ipak Dani Olmu. Na krilu je igrač kojeg je upravo kupio Real Madrid za rekordan iznos, a to je Jan Diomande. U napadu imamo igrača koji i možda svoju Premier ligašku avanturu nije započeo ko što je želio, a ovdje se savršeno uklapao. Benjamin Šeško. I sa lijeve strane zvijezda Manchester Uniteda, igrača za kojeg sam potpuno zaboravio da je igrao u Leipzigu, Mateusz Cunha.